बोलबम guys बोलबम जान जोश केनेकुवा जोश बोलबम जोआ जोश मेन जोश 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 अरे एकदम আরে বলে নমল আছে মজা আরে মানে পাইনা এটো কি লইছে আলাই উপরত এটো ফুল হয় আজি পুরা ধামাকা হবো একদম তারপরে লই সাইডও আর ধামাকা হই আছে ভিডিওটো আরে বলে নমল আছে নমল সুপার ওইফালে আমার মানে বলবমত যাবলৈ হলে রাস্তাতে সাপ টায়ারটো পুরা অবস্থা বেয়া হয়ে গেল পুরা ফাড়ি গেছে তো উপায় নাই জেক ঠেক নাই পুরা ডাঙি চাঙি এবার একদম মানে পাল্টা পাল্টি করিম আর চাকাটো আর চাই থাকক দেখাই আছে আপোনালোকক আমার নমল পুরা পোহর দিয়ে আছে আর ওইফালে আছে হিরো হিরো আর ওইফালে স্প্লেন্ডার স্প্লেন্ডারটি পুরা পোহর দিয়ে আছে আর ওইফালে বাহুবলী মাখান আছে বাহুবলী মাখান পুরা জেক ঠেক নাই পুরা চাকা পাল্টি করা হবো এফালে আমার বাহুবলী কেনেকুয়া হাইটি এই এক্সপ্রেশন ডাঙার ডাঙার একদম মজা মজাই বেলেগ ইফালে ডিমালিৰ কি লাগিছে আর ইফালে আমার হরে কৃষ্ণ আছে কেনেকুয়া লাগিছে আজি যাই একদম মজা আর ইফালে বিমলদা আইছে পুরা ভিডিও আহি পুরা আর আমার বউ বলে মোর ভিডিও চাই বিরাট ভাল পায় তো কেনেকুয়া লাগে ভিডিও চাই ভাল লাগে ওই লিকো লিকো আর আমার ডন টাকলু গুন্ডা টাকলু গুন্ডা নিগ্রো ইগো আজটো মানাই মই নমল আছে লাগে কে তুমি বুড়বক বা এঙ্গেরাং ও হয় যে পুষ্পা দেখো রাঙিতে নমল দেতো সা এই কাট ডাল গুলি এই রে গো সরু বাল নমল পাস্তান কথা হই গই এতে পাবেন আজিৰ ইন্ট্রো টু ইয়াৰ বয় টিম হাই হেল্ল নমস্তে ওয়েলকাম ব্যাক মাই ইউটিউব চ্যানেল আৰু মোৰ ইউটিউব চ্যানেল জেন্টু ব্লগত আপোনালোকক স্বাগতম জনালো কিনিমান পানীতে নাচিছো কত হ্যাঁ কোন নাচিছা ওতে বলবো মতে নাচিছা পুরা ড্যান্স পুরা হ্যাঁ পুরা ড্যান্স মাসংরা কিহৰ ফুৰ্তিত নাচিছা ইগো আমি বলবো ফুৰ্তি তো ঠিকই আছে তো আজিও পুরা ড্যান্স হ'ব বলবো ফাটাফাটি পুরা জোশ ফুল জোশ আৰু বৰ্তমান গাইস চাই আছো আমি পুরা ৰেডি বলবো I love you, man. Love you, man. আৰু গাইস ফুল লোকেশনত আহি পালো আৰু ইফালে আছে আমাৰ ভাই হলা বলবো ফুল জোশ বলবো
ইফালে আমাৰ শিৱলিংগ পুৰা বনাই মানে ৰেডি হ'ব আৰু ইফালে কষ্ট কৰি আছে পুৰা মাটি চাটি খুন্দি আছে ডিচিপি দিয়া পুৰা ডিচিপি লৈ খুন্দি আছে গাইছ আৰু ইফালে ডিচিপি ফুল ডিচিপি পুৰা জছ পুৰা জছ আৰু ইফালে আমাৰ সঞ্জিত আছে কেনেকুৱা ফিল একদম মজা পুৰা পানী ওলাই আহিব তলৰ পৰা পুৰা জছ নমল ভাই নেক্সট লেভেল পুৰা ফালি দিবি আজি ধামাকা হ'ব বিমল ভাই মজা কেনেকুৱা আজি আহি নেক্সট লেভেল আহিম আৰু আহিবি শিৱলিংগ একদম বনাই ৰেডি হৈ আছে পুৰা আমাৰ টপ আজিৰ ভিতৰত টপ ডাঙৰ আমাৰে আৰু ইফালে আমাৰ হেড মিস্ত্ৰী আছে আৰু হেড মিস্ত্ৰীক আমাৰ কৰ্ণীৰ মানে একদম নালাগে হাতেৰে মানে একদম ফিনিচিং মাৰি আছে তো কেনেকুৱা লাগি আছে আজি হাতেৰে ফিনিচিং মাৰি কেনেকুৱা ফিল বঢ়িয়া লাগি আছে মনত কেনেকুৱা ফিল মনত মানে কেনেকুৱা ফিল মানে এতিয়া কি ক'ম আৰু মন না একদম মছলাটো ভালকে বনাইছে এতিয়া বনাৰ পিছত ফিনিচিং কৰাৰ মানে বেছি টাইম লগা নাই মোৰ ফুল ফিনিচিং একদম হ'ব আৰু অলপমান পিছত তো পুৰা মিস্ত্ৰী এটা নহয় দুটা নহয় তিনিটা নহয় চাৰিটা মিস্ত্ৰী পুৰা লগাই দিছোঁ কামত তো কাম একদম ফিনিচিং হয়ে আৰু অলপ পিছতে পুৰা ফিনিচিং হোৱাত দেখা পাব আপোনালোকে আৰু চাই দিয়ক ভিডিঅ'খিনি जोर से बोलो 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 अरे जोरे बोल बो बोल बो बोल बो Volvo 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 Let's go. I say I get to go there. বৰ্তমান বাজিল 5টা আৰু আমি আহিছিলোঁ 1:30 বজাত তো বৰ্তমান একদম ৰাতিপুৱাই গ'ল পুৰা পোহৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি ঘৰত যাম তো গাইজ যোনে মোৰ ভিডিঅ' নতুনকৈ চাই তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো বজাবলৈ নাপাহৰিব দেই গাইজ আৰু নেক্সট ভিডিঅ' জল্দি আহিব তো আজিৰ কাৰণে বাই বাই টাটা लगा हुआ जो लिखता हर बात पे मिलूंगा मैं मरा हुआ नशेड़ियों के साथ में उस रात में मौजूद था जो तेरा है वजूद बेटे नाचते हैं